mana Kendi? Di jalan Kak Deng. Sebentar kita pas tanya teman nah. Iya Deng. Saya tunggu Ki. Jangan lupa. Tunggu Dendi, ada teleponku. Halo? 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 Baci kualemi kalengku mabok ko gelari mangai kale batomi ku paru ko cinaku ingkatinu katayari nake kadeku asing memang rio paling lebang riatinu kaenak kite atun jai pakema dia loro bela giling tapu banana aleran mi mange kalindu tena jantuna sera penuh urangi mani pinak nak mani kali pami kajari sia-sia tonji aneku giyokan barang tena jantu sasalalan aneh kalengku teai barang parikan lalu parit kare-karenanmu kasih kuasing memang rio ruang paling lebang riatinu kaenak kite yang terjadi pakama liyo loro bela
ternyata selama ini kita menduan, Ki. Tunggu Deng, saya jelaskan Ki. Itu jelas Ki semua. Alerang mimang kalenu tena jantuna serera panu urangi mami ina nak mami kalebani kajari karena